Habari nyingine tena, wanamemba, mpo salama? Hii ni kondi yetu mpya ya YouTube ya kutoa mashauri, yani ni kondi mpya ya kuhamasisha watu. Kama wewe uko mgeni, usubscribe, ucomment, ulike na ushare hii video kwa mtu mwingine. Manake tunasema ukomande kama uko mgeni mwi kondi yetu ya YouTube, ujiabone, upartage na ukomande, ulike na useme kitu kenye umesikia ndani ya hii kondi yenye tunataka kuongelea hapa. Usikose kutuambia kama umesikia nini kwa hii vitu vyenye tunataka kuposte hapa. Tuko na mambo tano leo yenye tunataka tuongee. Lazima utusikilize mwanzo hadi mwisho. Mpendwa, mimi naitwa Lumumba, mshauri kutoka Kongo DRC na kaa mjini Bunia. Nataka unifuatilie vizuri. Hii siku ya leo tuko na mezali tano za kuongea kuhusu kuongozana na kuhusu kukuwa na akili katika maisha. Hii ni kondi yetu ya motivation. Tuko leo na maneno tano yenye tutaongea na wewe usikilize hapa. Manake ni yenye wanaitaka amo ile yenye mnazoea kuita mama adage kuwenye wanasoma Kifaransa. Tuko na adage tano yenye tunaongelea kwa siku ya leo. Moya inasema mkiswahili lakini haiko adage ya Francais, muelewe mzuri. Inasema mkiswahili, yani ni account za kuzungumza kwa Kiswahili. Ni mambo ambayo inayozungumza kwa lugha ya Kiswahili. Ni mezali zenye zinasema mkiswahili. Ya kwanza tunasema hivi: usiambiake watu siri zako zote. Mpendo, umenielewa vizuri? Usikwake mtu wa kuambia watu siri zako zote zenye uko nazo. Kama uko na proje yako fulani, haiko n'importe qui mwenye unapasha ambia mipango yako yote, kwa sababu watu wengine si marafiki wazuri. Unaweza kuwa na warafiki 100 au warafiki 100. Ndani ya wale warafiki 2 tu njo warafiki yako wazuri wenye biko serie, nao wengine wale wote wanapasha kuwa wabaya. Chunguza marafiki zako na usiwe mtu wa kuropoka mambo kwa haraka haraka. Usikuwe mtu wa kuelezea watu mambo yako ambayo unayoyafanya kwa yote. Ukuwake naongea maneno yenye ni ya kidogo kwa watu. Siongeake siri zako zote. Unafuata unatosha siri yako yote yenye uko nayo. Kama unaweka pesa kwa banki, unapenda uzitoshe zote watu wayue unatosha siri yote. Mimi naweka ota unaelezea watu eti kwamba unaweka kiwango fulani ya pesa kwenye banki. Si wale wa rafiki wako wenyewe watasikia ile maneno yako wenyewe utaongea, wanapasha geuka kuwa maadui yako na wanaweza wakakutumia majambazi wakakuangamiza. Kuwa mtu wa kuchunga siri katika mipango yako. Njoo mezali ile ya kwanza yenyewe inasema usiambiake watu siri zako zote. Nadhani umenielewa. Ukwake naambia watu siri yako moya moya, hapana yote. Awambiake watu siri, mtu aongeake mara moja siri yake yote hasa fursa kwa watu. Umenielewa? Ingine maneno ni ya siri yako wewe peke. Tunaenda ku namba ya pili au adage ya pili. Mezali ya pili inasema heshimia kila mtu. Tukwake watu wa kuheshimia watu wote mwenye unaona. Paske watu mingi sana vijana wao wamekosa heshima siku hizi, au wanaonaka ki kuheshimia mtu ni kujishusha. Anasema yeye haezi akajishusha, lazima akuwe tu na iko yulu. Anajijengea kiburi ndani yake, anakataa kuheshimu watu wengine.
ukiniheshimia mie vizuri, na mie na ninapashwa kukuheshimu. Lakini na mie nikikudharau wewe, saa zingine na wewe unapashwa ukanidharau. Pale na tutakuwa tumejenga uadui katika dunia, au uadui kwenye tunaikala. Tukue watu wa kufanya nini? Wa kuelewana popote pale. Tusikue watu wa kufanya nini? Wa kudharauana na kutokuheshimiana. Haikuwake ya maana kuona watu haviko na heshimiana kule kwenye munaishi. Huko unaishi na watu, lakini wewe unaona watu sasa kama haviko kitu mbele yako. Njo hapa hii mezali nasema kuwa mtu wa kuheshimia kila mtu. Kwa mfano kijana, ukiona mtu yuko wa mwaje ya baba yako, umuheshimu sawa baba yako. Hata kama vijana mmesema nyinyi hamwezi mkasikia shauri, mnakuwa na negligence kusema ke wewe hawezi sikia kose ya mtu mwingine ule. Unasema wewe hauko babangu, hauko ndugu yangu, hawezi kanishauria kwa lolote. Ile hapana. Heshimia kila mtu na uheshimie kila mtu ule mwenye unaishi naye. Umenielewa? Tunaenda kunamba ya 3. Hii mezali yetu ya 3 inasema hivi: kama unataka upate kitu fulani mu maisha yako, ushikaze uende ukitafute. Kama uko na besoin upate kitu fulani, au kama uko na besoin ununuake velo au gari, au kama uko na besoin upate makuta, au kama uko na haja upate pesa, lazima ujitahidi kwenda kutafuta kile kitu kenye unahitaji. Kwa mfano uko na besoin franga, uko na besoin, una haja ya kupata makuta, una haja ya kupata pesa, alafu unashinda ukikaa. Unakaa tu hapo nyumbani ukilala au fanyi kazi yoyote, alafu unafikiri ni nini itakayokupa pesa. Kama unahitaji kupata pesa, nenda kazini ukafanye kazi yoyote ile, kia muhimu tu na umepata pesa. Unafanya kazi yenye tu inastahili kufanyiwa. Unajua kuko na kazi mingi tofauti. Mtu atapasha kuambia yeye kuna kazi na ni kazi ya kuiba. Siseme kazi ya kuiba, au kwa watoto wetu wasichana, watoto wasika, kazi yao ni kufanya uasherati ili wapate pesa. Hiyo sio kazi. Kazi ni kufanya kazi kwa mikono yako, lakini sio kutumikisha viungo vyako vya mwili usudi upate pesa. Si vitu kama hivyo. Sikuambie uende kwa mashetani uende uchukue pesa alafu utajirike. Hapo nitakuwa nimekuongoza vibaya. Kama unahitaji ununue kitu fulani, ama nyumba ama parcel, ama unataka ununue uwanja, lazima uanze ukafanye kazi yoyote ile yenye itaonekana kama ni kulima shamba. Kama utaanzisha biashara ndogo ndogo, unafanya ile kazi, itakuwa kukuletea matunda na utapata pesa ambazo zitakusaidia kupata kile kitu ambacho unakihitaji. Umenielewa? Kama unahitaji kupata kitu, lazima uamke uende ukitafuta. Nadhani umenielewa vizuri kwa ile point ya 3. Tunaingia kwa point ya 4. Point ya 4 inasema hivi: kweli kweli uko na bahati? Kweli kweli na wewe uko na bahati? Ushakajiuliza siku moja maisha yako kama unakuwa na bahati? Umewahi jiuliza siku moja kama wewe una bahati ama la? Lazima uchunguze vizuri kama wewe una bahati, kama una bahatikaka mkitu gani. Chunguza vitu ambavyo unavyovifanya kama unabahatika ndani. Kukuwa na bahati ni nini? Kukuwa na bahati ni kusema ke unafanya kitu, unabahatika na kile kitu. Au unalima shamba, unavuna mimea inakomea vizuri, ile ndio tunapashwa ita bahati. Bahati haiko kulogota kitu, unakuta pesa saa zingine zimetupwa hapo njiani, alafu wewe unakuja unaziokota, alafu unasema ni bahati yako kwa kupata pesa.
ama unaamka kitandani unakuta pesa zimeanguka hapo chini. Hiyo sio bahati. Kuwa na bahati ni kujua ni nini kinakuingizia pesa na ni nini unachokifanya kenye kinakufanya ufanikiwe. Ile ndio kuwa na bahati. Kuwa na bahati ni proje yenye unafanya inatimia. Ile ndio bahati. Bahati haiko kulogota kitu, bahati haiko kusema ke mtu anakuja na kupatia kitu ndio unasema ke unakuwa na bahati. Ule mtu alikupenda tu ndani ya roho yake, anajitoa anasema mimi naona huyu mtu hana bahati, ngoja nimsaidie. Usiwaze ke ni bahati yako, lakini ukitaka ujue bahati yako ilifale unafanya kwanza kazi. Ukishafanya kazi kisha fanikiwa, ndio pale utajua kusema niko na bahati. Hapa wanasema tujifunze kufanya kazi vizuri. Tukishafanya kazi, tukishaona mafanikio, pale ndio tutasema ke tuko na bahati. Na siseme hapa ke unapasha fanikiwa tu na unaikala, ilifale unafanya kazi. Haiko kusema ke bahati itakuya tu hivi na kazi itajileta. Unaenda unatafuta nini? Bahati inatafute waka. Umenielewa ndugu yangu? Kuwa mtu wa kujitoa sana kwa kutafutisha bahati yako. Tunaenda kukwe ya mwisho, inasema hivi: ni kwe yenye itahuzunisha, lakini ni kwe yenye tu kila mtu atapitiaka. Kwe ya 5 inasema sisi watu wote hapa duniani hatuwezi ishi milele. Kwe ya 5 inasema sie wote hapa duniani hatuwezi ishiki milele. Kweli ndugu yangu, umewahi jiuliza unaweza ukaishi milele kweli? Nadhani hauwezi ukaishi milele. Kuna siku utakufa. Na sasa kama hauya kufa, silifale kwanza unaanza tengeneza kwanza bonne reputation yako mzuri, kusudi uweze kukufa na uko na unaweza kukufa na watu na wanakufanyizia nini, na wanakutilia tumaini kusema ke huyu mtu alikuwa mtu mzuri, lakini anakuya kufa hivi mbio mbio. Ilifale watu wanaregrete kifo yako. Hapana, wewe tu mtu unakuwa mtu mubaya, mtu wa kupenda kupigana na wengine, mtu wa kuchokoza wengine, unakuwa mchokozi, mtu wa kuvurugana na wengine. Pale unakuwaka na uko na reputation yenye ni ya mubaya. Kama ungali hai, tafuta sifa nzuri, tafuta ushuhuda mzuri wakati ungali hai, paske sie wote hatuwezi ishi milele. Mimi nawaza na wewe mwenyewe gizi huko pale, unajua ke gizi hauwezi ishi milele. Umeelewa kweli ndugu yangu? Ama unabisha unasema ke wewe unapashwa ishi milele? Hapana, hauwezi fikisha miaka 1000, hauwezi ukaeneza hata miaka 1000 ukiwa uhai katika dunia. Lazima utengeneze sifa nzuri, ukuwe mtu wa kutengeneza na watu, ukuwe mtu wa kuelewana na watu, usikuwe mtu wa mabishano na watu, na usijifanye mtu wa kujua mingi. Ukikuwa mtu mbaya muyuwai ama mjuaji, watu watakuchukia, na ukifa watu watasema asante sana Mungu, huyu mtu alikuwa kitu mbaya kwetu. Ulikuwa mtu mbaya, ulikuwa mauvais personne kwa watu wengine, watu wanafurahi kifo yako. Lakini ilifo wakati yenye unakufa, watu walie, wahuzunike, waseme huyu mtu alikuwa mtu mzuri sana, lakini kwa nini anakufa hivi mbio mapema? Hii inatuhusu sana sisi vijana. Mimi nazoea sana kuongea na vijana wengi sana, kuwakataza mambo mabaya. Vijana tubadilike, tukue watu wazuri, kwa sababu nimeona wenzangu wengi wamekufa kwa mambo mabaya, kwa kutokusikia, kwa kutokuelewana. Wamejiingiza mambo ya ulevi, mambo ya wizi, mambo ya kuharibia watu. Wamekataa hata kusikia shauri ya wazazi wao. Ndugu yangu, kuwa mtu wa kutumikisha akili, hapana kutumikisha tu hasira kwa kichwa chako.
tumikisha roho mzuri, tambua pia Mungu. Kijana, jifanye kuwa mtu mwema ili ufe ukiwa na reputation yenyewe ya mzuri. Uanje jitengeneza kwanza, angalia mfano ya vijana wengine. Ukitaka ukuwe wa bien, angalia mfano mzuri kwa vijana wenzako. Umenielewa kweli kijana? Sitaki ufe katika mambo mabaya, lakini nataka watu wakuliake na waregretake sana kwako kupotea, kukufa yako shangazake watu. Lakini ukisha kufa tu hivi ndani ya ulevi, watu hawatakuhangaikia, watasema ule alikuwa akitusumbua, alikuwa mwizi. Lakini mimi napenda kijana, kama umesikia hii video, ubadilike, ujitengeneze, ukuwe mtu mzuri, ukuwe mtu pia wa heshima, na ukuwe mtu wa kuheshimu watu wengine pia, kwa sababu tumesema heshima ni kuheshimiana. Kuwa mwema, amini Mungu ili uishi maisha marefu hapa duniani. Mimi naitwa Jima Lumumba, mshauri kutoka Congo DRC. Ukomande, ujabone na ulike na upartage video kwa mtu mwingine. Usiache kupartage video kwa mtu mwingine kusudi naye asikie hii message. Na kuombea kwa Mungu, kijana, ukuwe mwema na ujifunze kuwa mtu ambaye ni Mkristo ili upate kuishi siku nyingi. Heshimu watu wakubwa kuliko wewe, uheshimie watu wa kuzidi umri ili upate kuishi siku nyingi. Na kusudi upate kuishi na akili mzuri, heshimu wazee, sikiliza shauri ya watu wengine. Mimi nakutakia siku nyingine njema na ninawatakia maisha marefu vijana wenzangu, na nyinyi wote wengine wote, ikiwemo watoto wa mama hata wazee. Muwe wema, na mkiwa wema lazima mtaishi siku nyingi. Nawatakia bye bye.